banzishimiye kwanza nyakubahwa honorable yateguye bino bintu ibintu byose byateguwe si jewe nabiteguye nyuma ni honorable hamwe n'itimu y'ayo Ruyigi hamwe na Kivu n'ibindi maze ndasabye tubakomere amashyi. Honorable ni umuntu akunda cyane Ruyigi, ni umuntu akunda cyane abanyaruyigi, nakunda ko ibintu bikunde ni nawe ati ibi ni lazima bibe, ni lazima abanyaruyigi babone ino filime yacu kubera ni filime y'abanyaruyigi kuko ni filime yo Ruyigi. Ukuri ndamushimiye ko birenze kubera ndabona hari abantu benshi baje kubyitaba. Murakoze cyane rwose. Hama so reka gushimira Kivu ariwe kandi mwamukozi murakoze mwese. Ni umuntu amaze iminsi myinshi cyane yiruka muri bino bintu abipanga atelefona ni umuntu mbere yitumye akora bino bintu byose atanga agahembo. Ndasabye kumukomera amashyi. Ino filime kuyororera ku bantu badasanzwe bayizi ni filime yitwa Konseneri. Iyo filime ikaba yakiniwe muri Australia. Muri iyo filime uraza kubonamo jewe, uraza kubonamo Benfica akaba ava muri Ghana, uraza kubonamo Anti Ezekiel, Wema Sepetu, Stanley Nsuku abo bakaba muri Tanzania, uraza kubonamo n'abandi benshi cyane baba muri Australia kubera yakiriwe muri Australia no muri Tanzania. Hama twavuze ati twaranze yuko filime isohoka muri Australia cyangwa isohoka muri Tanzania ngo ikere ku DVD abantu bataze kuyigura. Twavuze ati iyi filime ni lazima tuyerekane muhira, tuyerekane mu Burundi, abarundi bayibone babone aho tugeze n'ukuntu tukabana kwerekana abarundi bakuru. Murakoze Imana yabahe. Panoba ubashaka batoye gushinga ibivuga n'abazi hari igihe ushobora gusanga wanga ikintu utarakibona. Biragana twese turakunda kuraba yaba amateleviziyo cyangwa ibindi. Uriko uraraba uyu muntu igikorwa yakoze igikorwa cyiza cyane nk'abavuka Ruyigi ari umunyaruyigi bamukomera amashyi cyane.
bafise ikirenzi ubwana benshi bazi gushera turabateye intege cyane rero n'urundi rwaruka ariko arafasha mu ntara y'Inkingi biragaburiye yuko bifise akamaro cyane rero twashaka tugeze dushimire cyane muri leta y'Inkingi yuko dufise umuvugantara ageze urwego rukomeye cyane abasabe gukorera abashi mwakoze. Nk'uko honorable yabivuze amasete tuzayamurika tuzabamenyesha aha dushimira mu yaruro bakoze cyane. Uwifuza gufata amafoto mushobora kuyafatira ngaho nta kibazo.